Ja, amen. Dit staan geschreven in Psalm 37 vers 5. Ja, Psalm 37 vers 5. Halleluja. Amen. Want die woord van die Here sê, vertrou jou lewe toe aan die Here. Vertrou hom en hy sal vir jou sorg. Amen. Trust in God and He will provide you. Halleluja. Amen. Amen. So laat ons vertroue op die Here stel en laat ons vertrou dat hy ons lewens in sy hande dra. Amen. Yeah, we must trust in God because He has our lives in His hand. Glory to Jesus. Amen. And Heavenly Father, our Lord and our King, we are praying now, my Father, my Lord. Yes, be with us. Ek sien en ons hoor in die wêreld in Namibië ook We see and we hear in Namibia and the whole world dat die meeste mense vir hulle selfmoord pleeg. Halleluja. people are committing suicide. Halleluja. Amen. Selfmoord weens die omstandighede waarin hulle is. Because of the situations they are in. Omdat hulle ver is van die Here. Because they are far from God. Terwyl die Here in Matteus, halleluja, In Matthew, Matteus hoofstuk 11 vers 28 sê, Matthew 11:28. kom na my toe almal wat vermoeid en belas is, Come to me, everyone who is en burdened. ek sal julle rus gee. I Halleluja. will give you rest. Kau out sê. Tidak dua hari ukuthi qawe ngato. Otakenira kwa And I will save you and give you. Tidak kabatuiske oresa handira He mikhisuka. said, only by God there is salvation. Hallelujah. Ora ke elopti aisa kora khan. Now we are facing today. Tidak ke self-moord kakatera tore. We pray for the suicide. Amen. Homi khatwa khusi da tigelo tsikau out. Kwati kareti